Good afternoon, baru aku pergi ke nega video. Ngadai Dr. Lindam. Ngadon hang ni hamaro pitsi mentagasi kedai kasih bagi ai ke nega COVID vaccine. Bang ngadap tak kejing timan namar bang la yo ai ke nega la ai ke nega vaccine mentagasi la yo ke first dose jonga. Bak hadin atu tracing ngan session ke second dose. Ya bak mentan hadin pengadap ai ngala syong for observation duk tengkenta 30 minutes bat kam simdan kanu ke bangun syam kanu ke berlok hair kamat jonga. Masuk normal hi kuma julo kumtang akan pad ikini ki para betre hamtam ki health workers jongi kumki asha ki anganwadi hamtam ki belong ki hakmat do additional ki thaw mo ki de dangi ok ki ada jadi ngakan pad iki bikin semua ban syakmat kinumdan kanu nu sopir soker an snap shade bacatai ki keyboard ki penting rei ngin wan syakmat ngin sim so kan ki jinya dai lade so bangin ya dai ki wei baki wei ru hadian an belade ke por jong ki kenyu i ke jing long kloy ke jing long slor jong mangi kum ki nong tre jong pat ka kya pa makiru kindan kata ka jing shania ke ma sakmat kiru kenyo ai ke ni ka kabu bandong namang nyamdan da koi ka bangin le nang simpang henrei kumni kumni di bandang ke ni ka mas set ikti ni penjingai iwe ni we tam mentale ngla ai ka vaksin ladang yo ka vaksin kanang kloy kata ka jing ada hak community ru balik sih kau ikas kingin salah ban wengno ikini kijinya dah baru kinki mas kiwe raya mentangi hak ban le buat dia ni kini kijin tak ke bangin yo anak kalian sempat kia dia tangkat tahi publish bon all the best baru iban nang yesin kum kasih Fikir tengkum no Wah, kinjing. Tapi sokum no hadian balayo kan ka vaccination So long normal dan mendang pangai eda ya dan any message for the public message mo pa manai kalong khantam ki parlok senior citizen baro in shobhavan 1 hani ban register ya ladi shwa ka kun to sawan ni ban le ya gani ka vaccination nomor kalong ba yarap khantam ya ni ki long senior citizens ka fi sham janjar ka jing register no gamdan jing ngara long surprise ba ngarang register mentan mentang la yo hi. Okay, thank you. Hi, my name is Dr. Jeffrey Runja and I was COVID-19 vaccinated today at Laban State Dispensary at around 11:30 a.m. Since the vaccination, I did not have any pain or any tenderness or any fever or any other adverse events as such. Through this video, I'd like to encourage my other colleagues as well as the frontline workers, the community as a whole to get vaccinated. Protect yourself as well as protect others. Thank you.